再来关心这名加拉，因为示威，即马是成立临时政府，由诺贝尔和平奖的得主尤努斯来领导。这个尤努斯伊上届有名的，就是互一寡善车人会当贷款少少的钱来去解决因家己的问题，所以人民是希望这个尤努斯会当赶紧来解决国家的经济。 经过1个月的全国闹会示威，前总理哈西娜逃亡去印度，孟加拉迎接诺维尼和平奖得主尤努斯回国领导临时政府。在反对党成员甲学运领袖等各方人士的见证下，尤努斯接受任命做政府的首席顾问，伊要带包括16个民间甲学运人士组成的临时内阁，担当恢复国家和平的关键任务，并为新选举做准备。尤努斯表示，是学运解救孟加拉，伊的首要目标就是恢复秩序。এই পরিবার আমরা একসঙ্গে চলতে চাই এবং আমাদের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব যা কিছু আছে সরিয়ে ফেলতে চাই যারা বিপথে গেছে তাদেরকে পথে আনতে চাই যাতে করে একসঙ্গে আমরা কাজ করতে পারি。84岁的尤努斯是孟加拉经济学家，伊因为发展小额信贷制度，加创立孟加拉乡村银行，得到2006年的诺贝尔和平奖。 尤努斯伊的做法，让散车民众无需要担保，就会当借着小额贷款，才通慢慢啊脱离散车。另外，尤努斯长期以来拢是前总理哈西娜伊的反对者，因为政治因素，去予孟加拉法院判处6个月有期徒刑，一直到这届回国进前1天，法院才改判伊无罪。针对尤努斯所出的临时政府，不少民众拢是持正面的态度。অপরাজনীতি অপসংস্কৃতিকে বন্ধ করে যারা আগামী দিনের আমরা সুন্দর চলতে পারি নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত লোকেরা যেন দুবেলা দুমুঠো ভাত সুন্দরভাবে খেতে পারি সুন্দরভাবে রাস্তায় চলতে পারি。过去15年，孟加拉在哈西娜的带领下，国家的经济渐渐有进步，不过同时爱忍受高压专制。目前新成立的临时政府，并无哈西娜所属的人民联盟党代表。那哈西娜的后生这礼拜3是改变进前的讲法，讲伊的亲人甲人民联盟拢会继续插政治。公司新闻，杨间编译。